دایکا سێ کچانە و mêrê wê di şerê kendavî de hatiye kuştin. Evê jinê qaçekê xwe ji dest daye di şerê azadkirina Mosilê de. Dihête hejmartin xudan pêdiviyên taybet. Lê ew jiyana xwe da bêzar bûye ji ber ku wekû ew dibêjît ku heta nûke qaçekê sînaî bû nehatiye durustkirin û lewma hatnûçûna wê gelek ya bizehmet e. جاني الهاون موشک برف من هاد اصل بردرگهی بوم دم تقی از به حجم مکفتم عردی و از بگو هاستم نخوشخانه لیمن آگه جخو نبو از گلک یا پدویمه من کسو کارنینن از پدوی بقاچه که دست کردم و پدوی عربانه که ما عربانه روژانه که چاوی جنه استرین چاوی وی رانا وستن جبر دایکاوی بیریاوان روژات کت دم دایکاوی لسرخواه و سردری آوان دکرو روژانه خارم بو آمادت کر لینو که برو واجی لحاتیه سینه تعانی من يعني رجلها او گلک آزارات بش بر دزدان آقاچه خو هر جدم او بریندار بوی حتی نو کم گلک ماندید بین پیوه ام لواج خودت گنگ قاچه که دست کر بو بهت دابین کرن دا کشیانین هاتنو چونه هبن جبرکو من چبرانینن سر دریاوی بکن بابه من نمایه لینیرن روشاوی چند خرابه حالتها يرثى إليها جنین بوین قربانین شر آزادکرنا موصل و نها خودان پیدوین تایبتن گلو چه مافک هیا چالایوانین مافی جنان دبیجن جنا موصلی و پشتی شر داعش مافی وی به اگجاری هاتیه بمپیکرن. لكن بمجتمعنا حاليا دناف جواكي مدام مافجنه هاتيه برزكرن بشيوه که گشتی لعراقي و تایبتی لموصله پشتی شر داعش چه مافجنه نمایه اسواکو برپرسا سنتره که خربابونا جنا و که جا بیجن عمل موصله ماوه 4 سالانه هندک بیجن لجمع هاتینه تومار کرن ظلامنوا هاتینه کشتن حتی نوکه چه موچهک بونه در کفتیه زوجها مستشهد ولحد الآن ما عندها تقاعد نمونين وكو فيجني زحفت هنا ديتن لموصلة كو خدام بيدوين تايبتن لي داتاو آمارين فرمي هتا نو كان نهاتين راجهاندن كو جمارا اوان جنان چنده اتشر آزاد کرنا موصلة دا بوين خدام بيدوين تايبت جبركو بشك زور موصل بجه لايو ناوين خوا تومار نكرينه كاو عمر دنگ امريكا موصل